Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne Maman Lilette. Tu viens recette moi muki kaka. Na linga kile kada lene yante. Yango wana. Naza na mbisi na ya bakamba nioka eti na sokoli ba poso nango. Na cheke ngo na mama ya moto po le mbisango. Pona na bimisa ko kala mi so biso kala okoti kongo e va na maya normal. Après na sikuba poso nango après yango mona vancho na mai mukie na mungwa bakamba nioka na tina ngo mikwa. Awa wana na huile na sangisi yango na mafuta mbila mukie. Donc recette est différente bon mais comme ça kitoko. Mukie a na dongo dongo na ngaya wa. Tina kati dongo dongo za dongo dongo oza kada congeler na mission na kati. Na zo qui est fraîchité na kati. Na so na ke na ya foche zate na so ma pe ba congeler pe ils rappellent bien. Yango yo omoni. Na kati yango déjà. Awa wa nazana delutre ya tomate oyo ya table nazana litungulu ndembe poiron feuille na goba légumes na aiza wana de aiza na kata kizawana iza ya kukata leo na nikite na kati kaka iza do recette mo simple kitoko. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have some recipe here. I have okra. You can see here I have okra with fish. This is a dry fish. I already clean it, and here now I put it in the water, warm water with a little bit salt. Here I got oil, you know, like an oil and then palm oil mixed together. Normal oil and then palm oil, like Africa oil. I mix all together like you see here. It look red, mixed together. Vegetable oil and then palm oil I mix together. And then here I got onion, spring onion. In the corner here you see I have garlic, two cloves garlic already chopped. And then here I got leek, I got bay leaf. I got here vegetable seasoning. Here I got a 2 spoon tomato, tablespoon, 2 tablespoons of tomatoes. I got here. Simple is nice. Awa, mache dongo dongo nanga. Recette moko simple pe nzapa na kusala. Dongo dongo nanga. Na tie nyonso wana na tiango wana. Tiango donc simple na rosala na mbisi ni surtout na tie nyonso na tie bomundi na tie nyonso. Guys, I add everything together. You see where I put okra and then vegetable and then fish all together, and then I'll add water. Before I add water, I'll add oil first. Na avana cha mai nanga na ucha mafuta mbila na wilo na sangisaki. Recette moko différent vraiment. Za na umula imingite simple. Après na cha mai nanga. Bon mon nena explique mon temps na tie miss na mai evanda kina mungu ndeza kile na mungu ndeza na mungu ya una chika goba legime na chena mungu te na tala suki mungu na mone kokike na basanda na la sabina na minto na chika bongo po miss na ndeza na mungu evanda na mungu na chika goba legime na kina mungu ndani siko ya una chikinanu na chesko mai. I didn't show you, I didn't put no salt yet because when I put my fish inside the water, I put salt on it. And then also vegetable seasoning, you have salt. And then I'll later cook first. When I'll test if no salt, I'll add some salt. For the moment, I'll leave that to cook first. Yango sko no hokanga, yango. Yindi na solo awa.
yango lobonde soleil ça ouais et le mourir la na simple donc kola ma au bout de 30 minutes belle na 30 à 25 minutes belle bon non tu connais qui t'a maille moki après belle na simple bon on fout mingi te mais liango guna monoko so ça pipi na vert bois qui ni tinga na olio na bana non le pipi mpanzi na bo cha pilipili. That's easy. Now here, this recipe is not take long. 30 minutes, 25 minutes down. If you like chili, you can put your chili. Me, I did put chili because I eat them with children. That's why. Now, there people now mpanzi. Bon, when they give me one getting. Maintenant, tu consommes tout. T'as 5 minutes après, belly. Donc, c'est simple et tout. La présentation. La déco dongo dongo nga ho is belly. Dongo dongo nga sana supeza ndenge yo lingelo dongo dongo zara. Yanga ngoyo eza vraiment na soupe. Na chaîne naza ba recette belé dongo dongo mais eza différent. Oyo ko checker susu na chaîne on ba recette dongo dongo eza différent so le sepe na ko sali o pesa vraiment kitoko. Donc ndenge mona na miso na kolia pe kitoko sous makasi. Simple mais kitoko. Donc ça c'est une recette na ngai commenter, partager pe na muninga azwa, abonnez-vous na chaîne Maman dit vous allez décider. Ndamalola pambola bino. Guys, you can see here my recipe done. You see okra and dry fish done. So delicious. If you like my recipe, you can give like, comment, share to your friend, family. And then thanks so much for your supporting. Thank you. Bye.